Dakle, dobroveče. Dragi gosti, poštovani prijatelji, poštovane kolege, dobrodošli u Etnografski muzej u Beogradu, ustanovu kulture od nacionalnog značaja. Ja uopšte neću da krijem svoje ogromno zadovoljstvo zbog ovog ciklusa predavanja koji počinje večeras. Ciklus predavanja koji smo nazvali Kustos, elitno zanimanje u srpskoj kulturi, održat će naš uvaženi kolega, dr. Vojislav Vasić, dugogodišnji kustos i dugogodišnji direktor Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Sve što bih vam rekla o kolegi Vasiću ne bi bilo dovoljno. O njegovom naučnom zvanju, o njegovom ogromnom znanju, o njegovoj stručnosti, o njegovom ogromnom obrazovanju, o nagradama koje je dobio, ništa to ne bi bilo dovoljno. Ja mogu samo da vam kažem, on je najbolji, jedan od najboljih kustosa u Srbiji u drugoj polovini 20. veka. On je jedan od naših najprestižnijih kolega i zato smo ga zamolili, ali u jednom, da kažem, širem kontekstu, istina, što bi etnolozi rekli, hvala kolegi Barišiću, muzejskom savjetniku, koji je to 2 puta potvrdio. Dakle, u jednom širem kontekstu, a koji je to širi kontekst? 2 su povoda. Jedan je da se Etnografski muzej priprema za novu stalnu postavku, a drugi je da je u maju mesecu kulture i mesecu kustosa i muzealaca Evrope, sveta pa i Srbije, pokrenuta jedna izuzetna manifestacija koju smo nazvali Muzeji u Srbiji 10 dana od 10 do 10. U prilog ova 2 značajna događaja zamolili smo kolegu Vasića da priredi ovaj ciklus predavanja, 4 predavanja ukupno, 2 u ovom proletnjem, dakle ciklusu. Ovo je uvodno i prvo, drugo u proletnjem ciklusu biće 9. juna u 18 sati ovde na istom mestu i 2 predavanja u jesenjem ciklusu u oktobru i novembru mesecu. Da bismo se svi mi koji radimo u muzejima podsjetili na najbolji način od onoga koji je najbolji među nama, dakle šta znači biti kustos i koliko je to jedan složen i izuzetno značajan posao i da bismo podsjetili, dakle, i mnogo širu publiku u Srbiji i sve one koji će dolaziti i koji su se interesovali za ova predavanja, dakle, zašto se negde kustos izgubi u kulturi u Srbiji, a toliko je značajan. O svoj složenosti tog posla, o tome šta podrazumeva biti kustos, kako počinje taj posao, kako se završava, uz brojne primere koje će kolega Vasić predstaviti, evo mi večeras počinjemo i ja vas naglašavam ponovo sa izuzetnim zadovoljstvom, dobitnikom najvećih i najprestižnijih nagrada u muzeologiji, kulturi i obrazovanju u Srbiji, ali i šire, dakle, prepuštam doktoru Vojislavu Vasiću. Uživajte i propratite sva 4 predavanja. Hvala. Hvala, doktorka Menković. I sad, posle tih preteranih vaših reči, sad mi se ovo predavanje koje sam spremio čini potpuno slabim vaše hvale. Tako da molim da publiku da možda zaboravi taj deo i da prosto da mi da šansu da se pokušam da se uklopim u neki skromniji, ovako da kažem, okvir. Ja ću biti slobodan, dame i gospodo, da vam prikažem upravo to čudno zanimanje koje se zove kustos, ne postoji srpska reč, to je sada srpska reč jedina
kustos i postoji druga strana reč koja je još gora od te, ali iza tog zanimanja, iza tog naziva stoji nešto vrlo važno i, da kažem, punog sadržaja kad razmišljamo uopšte o kulturi. Kada sam nekim prijateljima rekao za ovaj naslov, elitno zanimanje, oni su se nasmeli i rekli, čekaj, ajde sada ozbiljno kaži koji ti je stvarno naslov predavanja. Jer dosta je teško povezati elitu sa položajem i statusom koji kustos u ovoj zemlji ima. Ne govorim o platama, govorim o opštem, da kažem, društvenom rangu. A kulture nema bez kustosa. Muzeji nisu zgrade i nisu zbirke. Tek kustos im daje neki život. I zato ću pokušati da se s vama sporazumem oko tog pojma elita, oko tog prideva elitno zanimanje. Da li će to da bude na kraju, posle 4. predavanja, da li ćete prihvatiti da je kustos elitno zanimanje, to ćemo vidjeti. Zato mi treba 4 predavanja da bi vas ubedio. A za sada možemo da počnemo od ovoga. Ovo je sadašnji status kustosa pre predavanja, pre mog predavanja. Zapamtite tu sliku, neću vas podsjećati na nju drugi put. Zašto ima 4 predavanja ovaj ciklus? Zato što ima 4 lica kustosa ili 4 ravni sredine u kojima kustos deluje i s kojima je u dijalogu. 4 ravni ima piramida. Piramida je nešto što je najčvršće i najstabilnije. Ako se sećate, od 7 svetskih čuda antičkog vremena, 6 je nestalo, piramide su ostale. Ta četvorka, te 4 površine u kojima se kustos ogleda, mogu da, podelio sam, da tako kažem, na ta 4 dela, na 4 predavanja. U ovom predavanju će biti samo uvod i prvo predavanje. Drugi razlog što mi treba 4 predavanja, to je zato što ne mogu kraće. Kustos je toliko raznovrsna delatnost, toliko raznovrsno zanimanje da se može o njemu samo u opštim mestima govoriti za kraće vreme. I ja ću samo deo kustoskog zanimanja uspeti da pobrojim ovde, a nekmo li da ga opišem za ta 4 predavanja. Ovo prvo predavanje se bavi početnom sredinom u kojoj kustos radi ili treba da radi. To je ona sredina u kojoj predmet ili delo je nastalo, u kojoj je upotrebljavamo, u kojoj je upotrebljavano, raslo ili zatim bivalo zatrpano, sakriveno, sklonjeno, zakopano i tek i kustos njega izneo na svetlost dana. Kustos se ovde pojavljuje kao istraživač i kao tragalac sa jednom sakupljačkom strašću. Drugi deo, sledeće predavanje, ovo u junu, on će biti posvećeno
proučavanju i zaštiti tog muzejskog predmeta. Znači, od onog trenutka kad je muzej iz ove početne sredine predmet došao u muzej, tu onda kustos stvara informacije, kreira informacije o tom predmetu. On ga natera da progovori, taj mrtav predmet. Kustos ga stručno procenjuje, upoređuje i određuje mu vrednost i značaj, i to naučnim i stručnim metodama, znači na proveriv način. Ujedno se brine da se ništa ne desi tom predmetu i da bude trajno sačuvan. Treće predanje bit će posvećeno izlaganju muzejskih predmeta uz javno tumačenje značaja tog predmeta i uloge. Govorimo o predmetu zato što nemam bolju reč. Muzejski predmet je terminus technicus. Tu pod tim predmetom zamislite sve moguće što se nalazi u muzejima, uključujući ono što nije predmet. Dalje, kustos u toj fazi mora da senzibiliše publiku, mora da je ubedi, da je zainteresuje za taj predmet i njegovo značenje. I istovremeno deluje na javnost, i to u ambijentu koje je zamislio kustos, osmislio kustos, kreirao kustos i čiji je kustos deo. Istovremeno, kustos je i njegov rad je predmet zanimanja posetilaca, publike i celokupne javnosti. Ta integracija kustosa i publike, u kojoj i kustos domaćin u svojoj kući, u kući koja se zove muzej i koji obezbeđuje publici udobnost i zadovoljstvo, tako da i kustos po neki put i ima ulogu animatora. Četvrto predavanje se odnosi na kustose i društvo, na odnos kustosa i društva. Ja ću u tom predavanju pokušati da se uzdržim od bilo kakve političke kritike, ali ću da opišem stanje u kome se kustosi nalaze. Kustos je samo jedan deo društva, ne može biti mimo drugih, bez obzira kako se on trudio. On mora da utiče i na sve, na celokupni politički ambijent, društveni ambijent. Pri svemu tome, kustos mora da bude lojalan, on je činovnik, bez obzira da li je državni činovnik ili je, ako je muzej privatan ili korporacijski, on mora da bude lojalan onom svom poslodavcu. A ipak je dužan da utiče na kulturnu i svaku drugu politiku i na odlučivanje i da učestvuje u odlučivanju. Isto tako posvetit ću pažnju u tom četvrtom predavanju autoritetu i renomeu i zvanju, znači onom stepenu izvrsnosti koji kustos može da postigne u svom razvoju. Govorit ću i o manipulisanju kustosima, političkom manipulisanju kustosima. Govorit ću o pravima kustosa i neću preskočiti pravo na pravednu naknadu za rad kustosa. I poredit ću društveni položaj kustosa sa onima u prosveti, u nauci i u nekim drugim strukama. To će biti sadržaj tog celog ciklusa. Ja sam morao da vas na početku sa time upoznam, da znate šta vas čeka. Dakle, puno posla, puno stvari o kojima moram da govorim. Pre mnogo godina ja sam
na jednom predavanju u Kolarcu povodom 100-godišnjice ovog muzeja etnografskog od gospodina Dragomira Antonića, tadašnjeg direktora, čuo sintagmu njegovo veličanstvo muzejski predmet. A onda sam u jednoj, dosta kasnije, u knjizi gospodina Vladimira Krivoševa, direktora Valjevskog muzeja, već je to u naslovu rekao, jedan deo naslova koji je dugačak, ali kraj je kao neka poenta, glasi njegova visost posetilaca u muzeju. Niko nije rekao njegovo veličanstvo kustos. E pa ja ću da vam pričam o tome. Sad znate i moje pozicije. Kako se kustos postaje u Srbiji? Pa vidite, to je jedna mala misterija u stvari. Ja nisam video nikada diplomu na kojoj piše diplomirani kustos. Uvijek je to nešto drugo. Čak i ako se na Filozofskom fakultetu u nekoliko grupa, u nekoliko nauka i struka uči muzeologija, muzealizacija i hereditologija i još nekoliko predmeta, mislim da u Hrvatskoj može da se dobije diploma kustosa, ali ovde ne. Prirodnjaci, recimo, ne uče ništa od muzeologije na svojim fakultetima, na rudarsko-geološkom, na biološkom ili ne znam, šumarskom, ali zato kažem, kustos se postaje tek u muzeju. Ono što je paradoksalno, ja tvrdim da kustosu treba bar 10 godina da postane kustos. 10 godina rada u muzeju da bi postao kustos, da bi znao sve što treba da radi. Sve ovo zašto meni treba 4 predavanja. On mora posle godinu dana da polaže državni ispit. Naravno da je onda taj državni ispit ništa, formalnost. Ja ne znam, teško padali su neki na tim državnim ispitima, ali to stvarno mora čovjek da bude, da promaši, neću da kažem šta. Dakle, tim pre je mnogo veća odgovornost onoga koji odabira kandidate za kustosa, koji prima kustose, buduće kustose u muzej. Mora da prepoznaje da li kandidat za kustosa ima ono, opet ću da kažem, ono zašto meni treba 4 predavanja. Ali zašto vam ja to pričam ili ko sam, vi ste čuli kako me nahvalila doktorka Menković, ali moram da vam kažem, ja sam 21 godinu, to se ne hvalim, ja sam 21 godinu radio upravo ovo. Primao sam, bio sam u lovu, bio sam skaut, tražio sam mlade ljude na fakultetu koji imaju šansu, imaju ono o čemu ću govoriti 4 predavanja, koji imaju to, kojima to može se razviti da postanu kustosi. I tačno znam gde sam pogrešio i znam gde sam pogodio. I sad već imam jednu pristojnu kolekciju, mogu da ih pogledam u oči na drugu stranu, od koji su postali kustosi, da nisam promašio. Ali za to treba 4 predavanja. Sad malo da nastavim sa tim zašto vam ja ovo sve pričam. Ovo je čovjek s plavim očima koji se zove
čovjek sa sivim očima, zvanično. Ali ja ga zovem čovjek s plavim očima, zato što sam ga prvi put video u ovoj knjizi i u ovoj knjizi piše čovjek s plavim očima. Ova knjiga je polumračna i to je dobro, ne vidite koliko je prljava i raskupusana. To je jedna od mojih relikvija. Ja sam prvi put čovjeka sa plavo-sivim očima video upravo kao reprodukciju u ovoj knjizi. Iz 1936. godine. Ta knjiga je bila u mnogim kućama u to vreme. Ja nisam znao da čitam, ali sam gledao slike. Ovo je knjiga, koju ćete vidjeti sad koja je. Izložba italijanskog portreta u muzeju kneza Pavla. To je bila elitna izložba. Ako je izložba elitna, to su je pravili elitni kustosi. Da je elitna, evo vam dokaz sa vaše desne strane, ali ne možete da možda pročitate, pa ću vam ja pročitati ko je sve bio, ko je na prvoj strani ovog kataloga koji je prepun crno-belih reprodukcija najčuvenijih portreta Italije. Prvi, naravno, visoko pokroviteljstvo je njegovo veličanstvo knez namjesnik Pavle. Pa onda sad ima dalje pokroviteljstvo. To je grof Galeato Ciano, njegova ekscelencija. Pa onda grof Giuseppe Gaetano i tako dalje. Sve su ekscelencije, ne prazne titule, nego ekscelencije. I sa naše strane, moram da stavim naočare, izvinite, njegova ekscelencija Milan Stojadinović, predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Njegova ekscelencija Dr. Mehmed Spaho, ministar saobraćaja, i njegova ekscelencija Dimitrije Magrašević, ministar prosvete. Oni su se upisali u knjigu katalog izložbe, zato što je ovo bila elitna izložba. I tako do dole sve su ili vitezovi ili veliki oficiri, svi su sa titulama i to je bila elita. Zašto vam to govorim? Ja vam u stvari govorim o svom ličnom iskustvu elitnosti vezane za muzeje i za izložbe i za muzejske predmete. To je ono što vam ja govorim. I do kraja ovih predavanja govorit ću vam ne iz knjiga, govorit ću vam samo ono što imam kao lično iskustvo. Ono što sam video, što sam se uverio, što sam proverio. Iz knjiga može svako da vam govori. Neću da teoretišem, govorit ću vam ono kako jeste, kako ja vidim da jeste. Sad je vreme posle ovog rekvizita, odnosno relikvije, da upotrebim rekvizite koje sam poneo. Ovo nije novo što radim, već sam jednom uradio pre mnogo godina, ali ovde u svojoj desnoj ruci, u svojoj desnoj ruci držim janjurski amonit, a ovde u levoj ruci je ljuštura Nautilusa, savremenog. Znači, ovo je fosil, a ovo je ljuštura živog organizma koji postoji. Ovo je kupljen jedan suvenir. Nema neku naročitu vrednost. Vredi onoliko koliko sam ga platio. A ovo vredi, ne može se proceniti. Koliko vredi ovo? Ali,
Između moje leve i desne ruke je 160 miliona godina. Kustos koji može da uradi ovo što ja sad radim, ne mora da zamišljam milionima godina apstraktno. Ovo je opipljivo. Može da ga lizne, da ga proba kakav je na ukus. Zna kako miriše. Zna mu težinu. To već više nije isto. Kao kad čitate u knjizi. I to je ono što ne samo kustosima omogućuje iskustvo sa nečim što je neuhvatljivo, pa ste evolucija, koja traje 160 miliona godina. Ko to može da razume, da prihvati, pa se to sve... Ovde je materijalni dokaz, opipljivi dokaz. Više ne moramo da se ubeđujemo. Evo ti, to je tu. 160 miliona godina. 160 miliona bilo čega je strašno mnogo. Zamislite, taj je ogroman period. Dok sam radio u Prirodnjačkom muzeju, ja sam držao u ruci jedan meteorit. Kakvih 160 miliona godina. Taj je stariji od zemlje, od ove zemlje na kojoj mi stojimo. Taj kamen ta gvožđurija pao je sa neba. Možda je stariji od zemlje. Ne morate da zamišljate, možete da ga uzmete, ne možete da ga podignete, težak. Još nešto hoću da vam govorim o kustosima iz ličnog iskustva. Opet malo ispovedno, što da ne. Kustosi su ko amfibije. Amfibije su dvoživci koji žive u dve životne sredine. I kad kustos, a svaki dan to radi, prođe kroz ona vrata ili ova vrata ovog muzeja koja je na slici i ta vrata se zatvore i čuje onaj poznaje zvuk vrata, malo i škripnuta vrata, on to zna jer svaki dan se ta vrata tako zatvaraju. On zna da je prešao iz jedne stvarnosti u drugu. Da je prošao, da je došao, da se ovo dešava. Ovo je vojni muzej, ja sam kroz ta vrata prošao kao ovolitski dečko. Doduše ne u ovu veliku vrata sa ove velike slike, nego u staru zgradu Vojnog muzeja koja je sada Zavod za spomenike gradski. Ja sam to kao klinac, kao neću da kažem beba, zapamtio. Moj deda je radio u Vojnom muzeju. I ja sam to osetio, tu razliku, kad sa sunčanog Kalimegdana uđete u taj polumračni prostor gde sve ima drugčije dimenzije i drugčije i miris i drugčije se ponaša. Mislim da razumete o čemu govorim. U muzejima vi imate, kad govorimo o toj drugoj stvarnosti, tu imate, kao što sam rekao malo pre, opipljivost četvrte dimenzije. Više to nije nešto, kako da shvatim, ima 3 dimenzije, to možda se izmeri, nacrta, kako sad ta četvrta, to vreme, koje ne može ni kao pesak da se zadrži jer curi. To je u muzejima opipljivo. Oni kustosi ne rade ništa, ne barataju ni sa kakvim hipotetičnim, apstraktnim periodima. Oni delaju u tom materijalnom protoku vremena. To im je zadatak. Zato kažu da muzeji i služe da pobede četvrtu dimenziju. Sačuvaju ono što bi inače prošlo, propalo, nestalo. Ne bi ga bilo.
I stalno su kustosi u nekom vremeplovu. I ako kustosima nije prošlost nepoznata, onda bolje razumeju sadašnjost. Ako bolje razumeju sadašnjost, onda će mudrije da gledaju na budućnost. Pazite, pred ovih 160 miliona godina kad mi neko kaže jao, pa plate, pa penzije, pa to su trice i kućine. Da li je to možda dobar put da procenjujemo elitnost zanimanja kustos? Elitnost i elita sam prvi put o kustosima kad govorim, prvi put čuo sebe da izgovaram povodom 100-godišnjice Prirodnjačkog muzeja. Ja sam kustosima Prirodnjačkog muzeja, slavljenicima jubileja, rekao ovako: imali smo svečanu akademiju u svečanoj sali akademije, imali smo ne znam šta u skupštini grada, ajde napravimo bal. Napravimo bal prirodnjaka. A kustosi su ovako. Odmakli se od mene i kaže, pa kako, di mi bal? U Interkontinentalu, pa šta ćemo da obučemo? Pazite, 1996. godina. To je godina turbo folka. Vi znate ko je onda bio elita. Ja sam kustosima rekao, ne, idite na svetlost, tamo gde su najjače sjelice. Pokažite se, izađite iz mraka. Vi ste elita. Nisam bio ubeđen, ali sam to rekao. I napravili smo bal. I naravno ne kajem se. Zašto je još važno pitanje elitnosti ili te neke naročite izvrsnosti koja deluje u javnosti i širi svoj uticaj? Pa muzeji su ponovo, ili možda su uvek i bili, možda nikad nisu ni prestali, da budu u svojoj aktivnoj istorijskoj fazi. Danas se raspravlja o tome šta su muzeji, šta treba da budu i šta ne treba da budu. Sve se dovodi u pitanje. Pazite, postoji pokret antimuzeja. Uostalom, u nekim delovima sveta se ruše, spaljuju, pljačkaju, uništavaju muzeji. Nosioci svega, sveg tog previranja su kustosi. Zato je važno da budu u svojoj izvrsnosti u onoj gornjoj svetloj zoni koju zovemo elita. Ovo je kraj mog uvodnog dela predavanja, koji je uvod ne za ovo predavanje, nego za ona ostala 3. Ja neću sve ovo ponavljati na početku svakog sledećeg predavanja. Mislim da je ovo dovoljno da vas, prosto da kažem, senzibilišem, da osjetite na koji način želim da vam prikažem kustosa i dokažem da on zaslužuje ili treba da bude elitno zanimanje. I počinjemo sad od početka. Početna sredina je baš ta sredina u kojoj kustos treba da nađe. Mora da bude sakupljač, kolekcionar. Što znači skupiti ili kolekcionirati? To znači nešto što je rasuto
po nekom prostoru ili po vremenu dovesti na jedno mesto, a to je u ovom slučaju muzej. Nisu svi naravno kolekcionari kustosi, ali svaki kustos mora da nešto sakuplja i time unapređuje zbirku kojom se uslovno rečeno bavi. Ovde vidite jednog od najranijih muzeja u ovom, da kažem, modernom smislu. To je muzej Peale. Charles Peale je bio jedan čudan čovek, slikar, ovo je njegov autoportret, koji je skupljao čudnovate stvari, bizarnosti, kuriozitete i to delio sa publikom. Izlagao je javnosti, da bi se publika zabavila, divila mu se kako je uspeo to sve da skupi i stvarno je nevjerojatno količine stvari skupio. Znači, uzimao je iz te početne sredine i donosio u te zbirke. I do dana danas u ovim, bar da kažem, tradicionalnim muzejima, da ne kažem konvencionalnim muzejima, je to osnovni princip rada. Skupljaj, uvećavaj zbirku, izlaži, proučavaj, prikazuj, analiziraj i tako dalje. Peale je tako počeo. Međutim, odmah se pojavljaju neka pitanja. Kako skupiti, a ne opustošiti sve? Kako sakupljati, a ne uništavati? To je, pazite, sad, recimo, sad svi imaju, kolekcionari imaju detektore za metal. Oni idu i pronalaze novac, numizmatički materijal i druge metalne predmete koji su zakopani. To nikad ne bi inače mogli da ga nađu. A pritom kopaju potpuno nestručno i unište sve što celo to nalazište. Ne može se posle odredi ni starost ni ništa. Zatim, kako naći meru između te ekstremne kolekcionarske strasti i umerenog sakupljanja koje u stvari ne vodi nikakvom napretku, samo održava status quo. I šta ne skupljati? Pa evo, ajde da vidimo kako kustos gleda na to šta da skuplja, šta da ne skuplja. Vidite šta se dešava prilikom skupljanja, prilikom vrednovanja tih predmeta koje mi želimo da skupimo. Mi sadašnju hijerarhiju vrednosti, sadašnja merila vrednosti projektujemo u prošlost. Nama je neki žižak, lampa uljana koja je negde bačena na krnja, pušta, curi, bačena na đubre, arheolozima je to dragoceno, đubrišta su za arheologe Aladinova pećina. Ili opet projektujemo u budućnost. Ovde vidite dole muzej praznih flašica parfema u Bezdanu. Jer kažu ovako, to je sada đubre, ali jednog dana će to biti isto kao ove lampe. Malo pre sam rekao Aladinova pećina, trebalo da kažem Ali Babina pećina. Svejedno, razumete šta sam teo da kažem. Dakle, tu su dileme koje kustos mora da reši u sebi, sam sa sobom. I to nije jedina stvar koja prilikom sakupljanja kustos mora da vodi računa. Kako kustosa istraživača obično zamišljamo? Pa Indiana Jones je jedan romantični lik, ali svako ko želi da se bavi arheologijom pomišlja kako bi bilo lepo i tako dalje.
Svejedno, da li je to stvar filmske odbrade ili stripa, ali kustos jeste tragalac. Svaki kustos je stalno u onoj zoni bezdana neznanja, nepoznatog. Zato mora jako da čvrsto stoji na ovom delu koje poznaje da bi moglo da proceni koliko sme da ide, ali to nepoznato mora da ga neodoljivo privlači. Iz te privlačnosti on crpe energiju pomoću koje istrajava u svom tragalaštvu. Za razliku od Indiana Jonesa, stvarni kustosi, arheolozi stalno moraju da budu mnogo, ne pomaže im bič, nego im pomažu razne druge alatke i instrumenti, moraju da budu jako dobro organizovani, da se dobro sve planira kao što vidite na ovom slajdu. Kustosi koji su većim delom svog posla vezani za teren, kao što su recimo geolozi, prirodnjaci i arheolozi, oni moraju da budu spremni da podnose svaki napor i neudobnost. To znači da moraju da imaju i pristojno zdravlje i kondiciju. Tu nema milosti prema kustosima, a oni to, govorimo o izvrsnim kustosima, oni se kreću uvek ka tom otkrivanju nepoznatog. Kod prirodnjaka, ja imam najviše iskustva sa prirodnjačkim kustosima i zato će biti dosta primjera iz te branše. Da li sakupljati, to imaju, srećom drugi nemaju tu dilemu, da li odustati od sakupljanja ili odustati od oduzimanja života. Ispričat ću vam svoje lično iskustvo. Ova divna slatka ptičica koja je gotovo kao kliker sa puno perja, vesela, cvrkutava. Jednom prilikom sam je našao na planini Tari i otrčao sam odmah kod svog boga, kod doktora Matvejeva, najvećeg ornitologa i tako dalje. I pohvalio se da sam našao tamo gde je on napisao u knjizi da ne živi ta ptica. Ja sam imao novost. I on mi rekao, nije to ta. To je ima vrlo slična jedna druga koja je običnija. Ja sam, kaže, tamo radio i to nema. A sad ja nisam teo, ja sam se ukopao i ja sam tvrdio da je to baš ta. Bio sam potpuno siguran da je to ta. Kaže, imaš li dokaz? Imaš li dokazni primjerak u zbirci? Pa nemam. I kaže, evo ti puška moja, idi ulovi i donesi i to će biti u zbirci, to će biti jedno sigurno. To je bilo u vreme kada nije bilo ovakvih uslova za fotografisanje i za snimanje glasa. Ja sam uzeo pušku i otišao tamo i bum, ubio sam tu ptičicu. Dono je i eno je u zbirci. Ove su ruke krvave. Ove. Nisam imao ni jednog trenutka dilemu da li ja to treba da uradim ili ne. Sve za nauku, sve za kulturu, sve za ne znam šta. Tuđi život za dom. Evo šta sam uradio. Ja sam u svoj terenski dnevnik odmah nažvrljao taj prizor i opisao sam. Bilo mi je strašno. Ali sam ga nažvrljao i evo ga, sačuvan je za uvek. Nisam ga potisnuo negde, pa da mi dođe da me grize iz podsvesti
kad mi najmanje treba. Ne, to sam rešio. Kustosi moraju da imaju tu vrstu rezolutnosti. Moraju da reše hoće li ovo ili će ono. Nije lako biti kustos. Moraju da imaju čak i te vrste opredeljenosti. Kustosi sakupljaju i opipljivu i neopipljivu, takozvanu nematerijalnu građu, nematerijalnu narodnu baštinu. To rade baš kustosi odavde. To je posebna veština. Moraju da budu srdačni, oni dolaze ljudima u kuću, dosađuju im, uznemiravaju ljude, zapitkuju. Moraju da budu potpuno sigurni, kao ja kad sam pucao na onu pticu. Moraju da budu sigurni šta rade i zašto to rade, da nešto čuvaju, spašavaju, beleže, vezuju, pobeđuju onu četvrtu dimenziju. Ono što oni ne zabeleže, ne zapišu, to će nestati. Neće niko ni znati šta je nestalo. Najstrašnije je kad nestane nešto što nismo ni znali da je nestalo. I moraju da budu i ubedljivi i vešti u pregovorima i moraju čak i da umeju da se cenjkaju. Jer neke stvari dobijete besplatno, neke stvari morate da kupite. Neću da pričam o prevarama. Još jedna od dilema prilikom sakupljanja, isto iz iskustva Prirodnjačkog muzeja, je čuveni mamut Kika iz Kikinde. Isto iz te 1996. to je bila rodna godina. U Kikindi, na kopu Toza Marković, otkriven je mamut. Kost, velika kost, bager je udario u kost, odmah su zaustavili mašinu i pozvali nas i mi smo tamo otišli, odnosno Prirodnjački muzej je otišao i otkopao tog mamuta. Ispostavlja se da je to spektakularan, senzacionalan mamut, uopšte nije mamut, običan, nego neki manje običan, nije rundavi, nego kao stepski mamut, svejedno. Bio je skoro kompletan. I on je sada u Kikindi, nije u Beogradu. Jer ispostavilo se da je to ono što se nađe na teritoriji Kikinde, treba da bude kikinsko. Mislim da nije nikad do kraja sve izvedeno i raščišćeno i vrlo je teško stvari dovesti do neke potpuno jasne situacije, jer onda bi ispalo da lokalni muzeji, nemam ništa protiv lokalnih muzeja, da se razumemo, lokalni muzeji su u principu slabiji od nacionalnih, od velikih muzeja, imaju mnogo manje stručnjaka. Ti lokalni muzeji često dobijaju materijal, muzejski predmet za koji nemaju osposobljene ni kustose, ni konzervatore i onda praktično sve rade veliki muzeji, nacionalni, a predmeti su u lokalu. Još jedna, ovako da kažem, uslovno rečeno dilema koja se javlja ne samo kad se otkupljuju privatne kolekcije, nego i kada se prima kustos. Ja sam imao situaciju da mi se na konkurs prijavio jedan strastveni kolekcionar prirodnjačkih predmeta, čovjek koji ima fantastične zbirke. Ja sam rekao, dobro, primit ćemo te, ali moraš da pokloniš zbirku svoju muzeju. Jer ne možeš da imaš i svoju zbirku i da radiš i da vodiš zbirku u muzeju. Ti ćeš onda
biti u iskušenju, a mi znamo da svaka strast uvek se bazira na iskušenjima, šta ćeš ti? Prvo ćeš sebi da skupiš ono što vredi, a ono što ostane će da ide u muzej. A on je rekao iskreno, ne dam. Ne dam zbirku. Ja kažem, ne dam mesto kustosa. I tu smo se rastali. Velika šteta, on je bio sjajan, neću da kažem, nomina sunt odiosa, neću čak ni specijalnost da mu kažem, ali prosto to tako ne ide. To je nepisano pravilo ili možda sad u nekim novim pravilima je napisano, ne može kustos da ima istu vrstu privatne kolekcije kao ona kojom se on bavi zvanično. I na kraju, da probamo da rezimiramo o čemu sam vam ja u stvari ovde pričao. Ja sam vam pričao o velikim očekivanjima od kustosa. Ne može neko da dobije epitet elitnog ako se ne potrudi. A šta očekujemo od elitnog kustosa? Od izvrsnog kustosa? Prvo mora da ima veliku zainteresovanost ili možda se to kaže i posvećenost i znanje. Ima, kaže, ja volim da se time bavim, ali ne znam ništa. Ne može. Mora da bude tačan, pedantan, precizan i da ima osjećaj za pojedinosti, za detalje. Kad dobijem neko pismo ili ponudu ili prijavu, pa vidim da nisu ispravljene kucačke greške, šta dalje? Ako čovjek nije sam ispravio svoj tekst, kako će onda da tačno radi neki drugi posao? Ne može. Mora da taj osjećaj za pojedinosti, davanje važnosti pojedinostima je strašno važno. Mora da ima komunikativnost i ubedljivost u ophođenju, mora da zna sve tehničke veštine koje mu trebaju i za skupljanje i na terenu, ili ako otkupljuje gotove zbirke, to takođe su potrebne razne tehničke veštine. Dalje mora da bude posvećen tom poslu i da ima razvijenu imaginaciju. Mora da bude maštovit, mora da zamisli šta treba da uradi. Mora da zamisli i ono nepoznato o kome smo govorili, šta bi tamo moglo da bude da bi se uputio tamo. Mora da bude organizovan i da vešto planira. Mora da posjeduje onaj istraživački duh, kao Indiana Jones, ali i upornost i izdržljivost. I naravno, kao što ste videli sa ovih slajdova, mora da ima osjećaj i sposobnost za timski rad i kolegijalnost. Hvala vam lepo.